je fudbalski grad, stadion kraj Lima. Budem sad. Ajde, daj ga! Pa daj ga, jebote! Pa što je ovo Nikolić? Ajde! Po levoj strani. Penal! Penal, posuda! Posuda! Šta mi je sa zetkom? Ajde, čajmo vamo. Ne, pade. Igra Boriša koji je inače Vešnjak igra levog beka, znači... Bravo, Mavi, bravo, Mavi! Bravo, Mavi! Bravo, Mavi! Barcelona jednu pa ne dao. Ajde! Kako je napad. Metamo jebo! Ćemo primiti od ove sugave ekipe, primiti go. Dobre, ajde. Gdje gleda ovo? Nema, 16 nema. Ovo je Evo, centar ko... 16 samo majke. Sad evo, ajde. Jakše. Jaka, nema od te lopte ništa. Kako nadok? Ja, ovo je bilo ovo mišljenje.